Ajde. Ti tu stojiš. Jel ti? Viktor i ja smo sada u kuhinji i hoćemo da napravimo ovo. Ja sam eto prosto htela takav jedan vikend da zabeležim gde... Možemo da napravimo vlog sa vama. Mila! Aha, vir. You say take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. Ne može da pojede ona male rendžere. Close my eyes, I see Zdravo! beauty lives in me. I know I don't yet know it, so I trust you when you say that beauty lives in me. Gde ti je čarapa, Mila? Gde ti je čarapa? Vidi. Gde ti je čarapa, on uze čarapu. Later it comes later. Ne može to ona da pojede. Ja mogu. Pa nemoj da pojedeš. I promise you that we learn through the wrongs, and even the rough can be sweet. Bravo, Viko. Just close your eyes. Bravo. And know I know I don't yet know it, so I trust you when you say that beauty lives in me Moram da je zezaš. Nagrada pa uzmeš. I kako ona samo gleda šta će da je daš. A nemoj da je zezaš, daj joj nagradu. Taka igra. I'm in for the fight. Viktore, baš si baraba prava. But I know that beauty lives Evo ti ovaj Dino. I know I don't yet know it, so I trust you when you say Dino. 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 To je Dino. lives in me. I know I don't yet know it, so I trust you when you say that beauty lives in me You say take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. Ćao ljudi i dobrodošli u još jedan vlog na mom kanalu. Danas je subota i ja sam odlučila da snimim vikend vlog. Ne zato što imamo nešto specijalno u planu, zapravo nemamo ništa u planu. Mila prethodna 3 dana ima temperaturu, a i mene danas nešto steglo grlo. Plan nam je zapravo da ovog vikenda budemo kod kuće, da odmaramo, da idemo napolje, da šetamo, da se prosto resetujemo i napunimo baterije. I ja sam eto prosto htela takav jedan vikend da zabeležim gde smo sa decom, gde se igramo, gde smo prosto opušteni i radimo neke onako svakodnevne stvari, jer vrlo često su moji vlogovi
kada negde idemo i kada je nešto dinamično i zanimljivo, ali želela sam i jedan ovakav prosto naš porodični, znači najopušteniji, najprosečniji vikend. Viktor i ja pravimo danas neke specijalne slatkiše, tako da ako vam to deluje zanimljivo, ostanite sa nama. Ja sada završavam doručak, Viktor je otišao kod drugara, a Vlada i ja ćemo sa Milom da odemo do DM-a da pokupimo pelene i ništa, vodimo vas sa nama. Šta imaš to, Mila? Daj mami, daj. Mila, daj mami, daj. Evo nas, trenutno smo kod kuće. Hoćeš ja da probam? Igramo se sa Viktorovim novim pištoljem koji je dobio. Da, imaju možda 6 ili 4 ili 5 metkića, vidite? To su metkići i ovde mogu da stanu 3. Da. Jedan se, kad se repetira, puca, a ova 2 su kao rezervna. Da. I sad Viktor i ja gađamo u orman. Aha, i kad repetira malo se klize i ovde se boli. Pa dobro, a to dok se malo ne ispraksiramo. Ma da. Uglavnom, mi se sad igramo s ovim pištoljem i posle ovoga Viktor i ja idemo da napravimo neke specijalne kao čokoladice. Pa ćemo vam to i pokazati kako. Ja sad dajem Viktoru ovaj pištolj, a vam pokazujem kako Viktor baš kliza kad hoćeš da petiraš. Pucaj. Pravo mi je. O, bravo. Vidite? Ajmo dalje. Dobro sam pravio se na ostar, Petra mi. Vele vidite, pravo tačno vidite. Opa, bravo. Možemo nekad, Bravo. moramo da obelazimo gdje smeje da se puca. Pa tako ćemo i da uradimo. Inače, ova devojčica je danas, to jest juče, prvi put se podigla na nogice. To je baš onako velika vest, a naučila je, boga mi, i ovdje da se penje preko praga i da ulazi sama ovdje u sobu. Da, i naučila je sama da se... Šta? Da silazi sa praga. Da silazi, da, i da se penje i da silazi. Možete da snimate, vidimo se. Čekaj. A stoji iza mene, iza moje guze. Evo, Viktor i ja smo sada u kuhinji i hoćemo da napravimo... Hoćemo da napravimo ovo. Ovo ćemo da napravimo. Hoćemo da napravimo čokoladice koristeći ove pop-upe i ove bombonice koje je Viki pokazao. Mi smo kupili ove bombon, sad je Viktor već pola pojeo, tako da ćemo koristiti i te bombonice, a i bademe da bismo imali dovoljno. Sad ću vam pokazati šta tačno mi radimo. Evo ovako, upravo smo oprali ove pop-upe. Da, a zašto nema plavih ovih bombona? Ne znam. Imamo znači bombonice, imamo čokoladu koju ćemo da istopimo, imamo bademe. Ideja je da istopimo... Ja ću im pokazati. Nemoj više da jedeš to, Viktore. Ne jedem. Čekaj, moram da obrišem ovo. Ideja je da čokoladice ređamo, to jest ove bombonice, da ređamo u pop-upe i onda da istopljenom čokoladom to prelijemo i nakon toga da stavimo u zamrzivač da se to stegne i posle toga da imamo zanimljivu čokoladu. Ovo, što je... Ovako malo da ih stisnemo. Da. Ajde ovo sve u dubi ovako, da svaki bude ovako, da napraviš rupice. Ono što je super kod ovoga, osim što je naravno krajnji proizvod zanimljiv, je i sama ideja zanimljiva za decu da prave nešto što će oni na kraju da jedu i što će zaista da vole da jedu, a umesto badema i ovih bombonica mogu da se stave bukvalno bilo kakve druge bombonice ili lešnik ili suvo grožđe ili šta god volite. Head underwater, falling back into you. I thought we'd be smarter, I got nothing left to lose. You said you fall with me, no matter how far it goes. Down deep and under, we're stuck in this pattern, but I need you close. All I ever wanted was for you to prove me wrong. You're changing our colors,
Da vidim, Viktore. Pokaži mi. Vidite, pogledajte. Da vidim, mama. O, odlično je. Čekaj. Zagori čokolada. Da malo prosarim. Dobro, da. Evo ovako, imamo jednu običnu čokoladu, mlečnu, to je ova ovde i probat ćemo da ispitimo jednu ovu Oreo čokoladu pa da vidimo šta će tu da se desi, da li ćemo da dobijemo neki miks crne i bele, ali za sada ova izgleda dobro. Ovako ćeš da uzmeš ovo kašikom i onda ćeš da ovako puniš. Evo, izvoli. Polako. Pa ne sad, posle. Aj sad prvo napuni, dok se nije stegla ta čokolada. Tako, bravo. Puni slobodno, stavljaj. Što više čokolade, to će biti ukusnije. Znači da ti sve to popuniš. Slučajno sam mama Nema veze. stavio preko ovih ukrasa. Nema veze. A šta će se desiti? Što će se desiti? Tako, bravo. Bravo, Viki. Milo, šta jedeš to? Sad ovde. Sad ćeš ti na tu drugu. Da se ništa ne vidi. O, ništa se ne vidi, brate. Evo imamo sada ovu čokoladu, Mogu da ovo je vidim se. Oreo. Ajmo sad da sipamo Oreo, Viko. Isto kao malo pre. Ovo ovdje. Ajde. Bravo, Miri, bravo. Bravo. A vidiš kako je on pažljiv, kako on lepo ovo sve ravnomerno. Mila je ovo, vidi Mili nos. Izlazi je balon ogroman ovolik iz nosa. Mogu se ništa čuti. Stavit ću muziku. Bravo, Viki. Skoncentri se ovo malo faca. Uzmi ti Milu. Jel dobro? Se umorio? Tako, kako ti želiš da ukrasiš, tako ukrasi. Hoću ovo polizem. Pa- Dečka! Dobili ste novog dečka. Ko je dobio novog dečka? Da. Vidite mene. Izberi se. Vlada je upravo izašla sa decom u park. Ja ću da im se pridružim za bukvalno 15 minuta, a do tada, za tih 15 minuta, ideja mi je da malo zavedem red. Kuća nam je katastrofa, znači uvijek nam je vikendom kuća katastrofa. Znači sve ovako kao, bukvalno, znači sve razbacano svuda. Evo, pogledajte, znači ovdje je bukvalno sve haos.
i ništa nemam u planu da čistim nešto specijalno, nego bukvalno samo da zavedem red, pa hajmo. You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. You make me feel so alive, always there in my mind. But I just don't know if I'll dance with the lights on. If you're gonna be moving on solo, wait a second, 'cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me. Reach out to me. I'm a rolling stone tonight, never to be settled. Though I know I can't deny your eyes, I've got this inner battle. I don't know how to act. I ain't a person who understands the commitments of a romance, but somehow I need you close. I'll go wherever you go. But I just don't know if I'll... Sada izgleda prilično pristojno, zavela sam red. U principu, kažem, nisam htjela ništa specijalno da čistim, ali ovako kada se pogleda, prilično je onako pristojno. Znači, nema nikakvog krša nigde. Znači, na stolu sam ovo što treba da odnesem u Viktorovu sobu, kredenac je čist, oko sudopere, znači isto samo par nekih stvari koje sad trenutno koristimo, kauč zategnut, sto očišćen, igračke skupljene. Ove igračke njih Mila maltene svaki dan koristi, tako da ih uopšte ne sklanjamo praktično sa ovog tepiha, jer ona, to je kao njena baza za igru. Ovaj tepih je nov i njega smo uzeli u galeriji podova i jedino što treba da uzmemo je podloga koju ćemo da stavimo ispod da se ne kliza. Mada nije loša ideja da se samo uzme onaj hot glue gun, odnosno onaj lepak, kako se već to zove, i da se samo zalepi dole na tepih sa donje strane na sva 4 ćoška i da se onda spreči to klizanje ili da se povuče prosto linija ovako sa donje strane. To sam videla negde kao neki trik i mislim da je cool. Kao što rekoh, ove igračke su Miline s kojima se ona igra svaki dan i njih prosto ne diram tu, ona jednako to svaki dan koristi. Stočić je očišćen, kauč je zategnut, kuhinja deluje uredno, znači otprilike sve sam sklonila sa ovih površina, ono što tu ne treba da stoji. Sad jedino što me jako, jako nervira je ovaj ovde deo. Tu je Vladin Sony, neke tastature, džojstici, moj laptop kućni, ovo mi je laptop za posao i mislim da ću sutra da uzem da raspravim svoj sto. Imam ove neke knjige, moram da vidim gde ću njih da stavim, imam gomilu nekih papira kroz koje treba da pređem, ali prosto ne znam šta da radim sa ovim ovde delom. Razmišljala sam da neke od ovih knjiga sklonim i da onda ovaj Sony i ovo ubacim u tu. Pa ću baš da vidim sa Vladom šta on misli, ali jako me nervira ovo što je ovako ovde na ovom delu, znači to mi baš bode oči svaki dan i baš me onako žešće živcira. I takođe moram da vidim šta ću sa ovim stvarima. Tu su neke moje fascikle, moj ranac za komp, pa moram da vidim to definitivno negde da premestim to onako trajno. Trajno me nervira. Mili sam danas kupila u DM-u ove neke voćne kašice, jedno je već pojela. One su samo 99 dinara i meni su
super zato što nemaju nikakvog dodatnog šećera. Ove konkretno su od 1 godine, Mila je napunila jednu, pa može. I sviđa mi se što su vrlo raznovrsni, imaju ananas, mango, kokos, bananu, lubenicu i za 99 dinara su stvarno super, mnogo su jeftinije od onih hipovih, mislim od bilo kojih drugih. Tako da eto, ako niste znali, ovo je super i za stariju decu, za užinu koja vole ovako ove varijante smutija. A sada, ovde kao da je bomba pala, verujte mi, znači oni su se toliko lepo danas igrali, Viktor i Mila u sobi, da ja prosto nisam htela da ih diram, ali zato ću sada imam 5 minuta još da ovde zavedem red, da složim ove igračke. Ne mogu da čekam Viktora da se vrati iz parka da on to slaže. With the lights on, if you're gonna be moving on solo, wait a second, cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me. Reach out to me. Searching for the truth somewhere else when I just want you. There was a void in my soul. Now I found my true home. But I just don't know if I'll dance with the lights on. If you're gonna be moving on solo, wait a second, cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me. Sada je malo već urednije. U principu, Viktor treba da sredi svoj sto, a ja treba da složim ovaj veš. To ću večeras kad se vratimo iz parka. Ubacila sam nove pelene tu. Ovdje treba samo par stvari da odnesem na svoje mesto kao što je ovaj album. I ove dukseve, ali to neću sada. Sada idem u park. Da vidimo. Pa nije se skroz steglo. Ali priprem, brate. O, jeste. Vidiš, nije se napravila još prava čokolada. La? Ne znam. Mislim da će sutra ujutru biti sjajno. Ali ja tada jedem. Evo ti probaj, ali vidiš nije, vidiš lepljivo je i dalje. Da vidim. Vidiš, lepljivo je, nije kao čokolada, da možeš kockicu da odlomiš. Da, to će ujutru da bude tamo. Da vidim, mama. Jao, Viko, prelep je. Možeš li meni jednu kornjaču da nacrtaš? Malu? Za spaljenje betona. Uuu. U tanjiru zato se nije strednula. Ajde, drži ovo u tanjiru. Drži tanjir. Drži. Ajde. Stavimo ovde. Dođi. Ovdje. Ja lagano ste mi ruke bili. Kapu za ovaj svečani čin. Ledene ruke, pipe i ovo. Mama, pogledaj kako su mi prstići hladni. Wow, Viko, što ti kažeš? Da vidimo, ali nije se ni ovo strdilo kao čokolada, pogledaj. Jes, stredilo se. Vidiš? Pa, Mi say Tracy. iskreno, onako. Like, ginger, Gertrude. Da, Vidiš. ginger, Gertrude. Evo ga. Da! Nam, 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 nam. Nam, 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 nam. Izvoli, Viktor, to je za tebe. Hvala. Ajmo dalje. Malin. Mama,
Ja sam progutao ove za tortu klase, ja sam to progutao. Dobro jutro! Dobar dan! Mila! Mila! Aha, vir, vir. Vir, 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 vir. Vir, 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 vir. Vir, vir, vir. Jo, kako si mi zaslinila, Mila. Ćao. Danas je nedelja i ja sam totalno zaribala, boli me grlo, nos mi se zapušio i celu noć mi je bio zapušen nos i jako sam slabo spavala, pritom Mila se budila isto 100 puta, tako da evo sad je 11 sati skoro, Milu sam uspavala, mene su pustili jutro da spavam, Vlada me je zapravo pustio da ostanem duže u krevetu i da spavam, on je decu izveo ovdje u dnevnu i napravio im doručak, igrao se sa njima, ludovali su i divljali su, ja ništa nisam čula, ja sam spavala kao top. Baš mi je trebalo da nadoknadim to što noćas nisam uspala da spavam. Tako da Vlada je sada izašao sa Viktorom napolje u park. Kao što rekoh, Milu sam uspavala, a ja upravo sam završila moj jutarnji smoothie i pravo da vam kažem, plan mi je da legnem ovde i da odmorim. Obično bih ja kada Mila spava iskoristila to da editujem neki video ili da nešto sredim po kući, napravim neku užinu za decu ili pripremim stvari za ručak, ali danas zaista ne mogu. Baš se loše osjećam, odnosno prilično me je steglo i osjećam se onako baš smlaćeno, tako da dok su Viktor i Vlada napolju, a beba spava, ja ću da iskoristim i da odmorim. Ako meni bude danas bolje, popodne nam je plan da odemo do Šumica. Tamo je pre nekih možda 2 godine, otprilike godinu i po, možda tako, potpuno uređeno dečije igralište i sada tamo ima zip line koji je Viktor nedavno otkrio, odnosno otkrio da voli, da sme i da želi da proba, tako da prošli put kad smo bili on je baš puno se spušta, uživao je, da smo ga odvukli odatle, tako da nam je to plan da ukoliko ja danas popodne budem se osjećala bolje, idemo do Šumica na zip line. Ovaj sa naucima, on je bio dobar, čekajte, on je bio dobar i onda mu je Zrošća udario u stomak, on je bio malo bijen, pa je odzivao, curma mu je krev iz usta. Ajde, nam zove babu i dedu. Ajde. Mila? Ne može biti slađe, majke mi. Bukvalno. Šta imaš to? Mora konstantno se boriš sa sobom da je ne zgrabiš i smačeš. Aha. Ali nema veze i da je zgrabiš, pa kakve veze ima? Mama. Ma. Dođi, ajde. Šta pričaš to? Aj. Au. Dobra mama. Dobra mama. Mazi mamu. Mazi mamu. Mazi mamu. Mazi mamu.
Pokri mamu, ćeš da pokriš mamu? Tako, pokri mamu. Bravo, Mila. Ej. Ma, sad ću da te grdim tamo. Evo upravo se spremamo da krenemo u Šumice. Ja se i dalje ne osjećam ok, prilično se osjećam onako kao da imam temperaturu. Ne imam 37, što, ajde da kažemo, manje više ne računam temperaturom, ali svejedno mislim da će mi šetnja na polju, na svežem vazduhu prijati. Idemo sa Viktorom, jednim drugarom i s njegovim roditeljima, tako da napravit ćemo jedan krug, malo ćemo na zipline, malo ćemo na te druge zezalice i posle toga se vraćamo kući. Ajmo. Jesi, gde smo došli, Viktore, sada? U Šumice! Možemo da napravimo vlog sa vama. Gde ideš sada? Šta ćeš da probaš? Zipline. Ovako se uhvatiš i samo brzo ti ide na kanap. Sad ćemo, evo nas, došli smo u Šumice. Sad ćemo da idemo na zipline. Treba ja pa uraz, ako nema dete i gube. Konačno smo spremni za spavanje. Bili smo u Šumicama, nažalost line je bio pokvaren, nije radio, a Viktor i njegov drugar su toliko jurili svuda po onim spravama i po šumi da jednostavno nisam stigla bukvalno ništa da snimim. Osim malo Milu, to što ste videli. Uglavnom, bilo mi lepo, prijatno je bilo u Šumicama, da je bilo onako prilično gužva, bilo je dosta ljudi, ali nema veze. Mi smo sada vratili kući i evo, deca su u pidžamama, spremni su za spavanje, sada se malo igraju. Tako da spremni su za spavanje, a boga mi i mi smo vrlo spremni za spavanje. To je bilo sve u ovom vlogu i hvala vam što ste gledali i vidimo se u nekom narednom. Ukoliko vam se dopada vlog, naravno vi lajkujte i ako niste se subscribe-ovali do sada, subscribe-ujte se.